Yabona nje mina ngisuke ngapha eMandaba ngashona khona kwaManqele yeso ngithuthuziswa ngifukuziswa ngidolisa ngekhanda ngiphoqwa uyabo ngigqiqwa ngiphoqwa uyabo ngifunzwa amangodwa ngashiya kodwa ngithe mase ngibuya ukuzane ngapha eMtuba ezohlala eKaMsana ngaya kwakuthiwa ngidaka ngadaka mina lapha kwakusuka ngaphakathi ngahamba ngafike ngaphola kuye ngakhala ngakhipha lobu buhlungu ngaphakathi usaxolelana umuntu uyaphola ukhulume kuhlule ukhiphe okungaphakathi ukhiphe ilukuluku uManqele akaze alikhiphe ilukuluku kuwe akusesi umuntu ungamsondeza eduze kwakho akusesi nje umuntu ungamsondeza mina kube kuyangami nje inamba yakho uyayidelete ngoba kalungile lo muntu akalungile hey Tobisi akalungile kade lo mfana hlisanda ushave phindeke uthathe olwethi ithwala ikhanda lokuthi hamba koManqele ungasi uyaphi ungamlaleli nje angithi akapholanga enhlizweni yakhe angithi phela umuntu uzudlule nani be right ngiqala ngikhulume nilungise imfethu wangona la umuntu mawungakazi adlule lo muntu vele usuke ngapholanga kutshela uyithekile lo mfana uyithekile angihlala ngapho laphansi vele kwamnandi ngihlala phansi suthathwa ulona sethamba kuye seniyohlojusi kanjani ngingadlulanga lapha ekuqaleni my lafana akadlulisi lo ngani ngiyakutshela mina ngeso uthojule lona wakithi usuphila uhlahlela emhlebe akhuluma ngayo athi hey ngiyambuka nje cha sengikhohliwe ukuthi wengicindezela akamkhohliwe umlambise kanjani lapha umngani wakhe akamkhohliwe lo mfana manje hleka into engekho uManqele uhleka amangodwa nawe ubona ngisho uhleko lwakhe aliphelisi uhleko likaManqele akahleki nje aqethe uManqele kohlwa uhleka nje ubumbulu nto njeka lo awingozi tshela suke eduze kwalo mfana phinde nje emcimbini wakhe ungaphinde siya phansi ngoba uzoshonela Mtobisi yeswa kuManqele ugijime wakho uthi umeseke emcimbini akubuza ngathi uyaphi uManqele unilambisa kangaka lapha naye ngoba wena nakho ukudla unamaqhubu ukuthi namcindezela kanye nalona wayedla inzipho lo sesizipho shini kaManqele uyamuzwa uthini uthi Mtobisi kanye nalaba enanencindzela nabo usho lo wakithi nibulawe indlala laphana hayi ukuthi ingoba wayeswele wansunya ngabomu kubantu babephethe ikhiye kutshele wathi nje indlu utshwala ivaliwe bodle wajika khiza indlu utshwala iphethwe yimi wathi phaqa wavala buka namhlanje useyabhala manje uyakhombisa ukuthi izilonda zakhe ayikakapholi amanxebana ongani awapholile uyamuzwa apha mangami angikubuza ukuthi wawuyaphi kaManqele angikubuzanga ukuthi wawuyaphi kaManqele uyamuzwa ke manje yabhodla unzima ukuhleka nomuntu ongapholile unzima lo mfana akapholi lo utshele mina inhliziyo yempu Manqele uyabona Mthobi ucishe udla ushefu uyabona ucishe udla ushefu uyazi ukuthi umuntu ongapholile ngaphakathi ungahlala noma yini kodwa Mthobi siyophuza ungibona ukuthi izinto ngiyashesha ukuyibona ngakubuza ngathi uyokwenzani laphana ngathi uyokwenzani ngoba washawa ngempama uyaphi yabona ke manje ishe walidla iplate wrong nxa yophapha hamba uhlomekisa wenza isiphukuphuku kudlalwa ngawe buka manje phunyuke kancane ebufeni njengamanje umuntu okudayisa ey'njeni zakhe amdayisa nje le mbongo le ekewu lapha ekeluswa komdlwane le wayincisha amathikithi yangangena isiyaphapha manje sizolokhuza manje sizokhomenta ngawe uyakudayisa manje nasemgodonini yakhe kuthi manje umgodo ukuthi ayivuke le mgodo yakhe ithwale lezi ilonda zakhe lesililo sakhe uyashesha nomfana ukutetema ayiqala nawe nazi inyembezi ayikho nje umuntu wakhupha isilonda isitanda asuse amaqweqwe isilonda kade soma isigubha my uyakudayisa nakulezi ingane zakhe ukudayisa
qala manje siyizovuka zikusonde kanti bingasekho lento seyizothi konje umuntu obesoyenza nje zifunde yonke lamaphepha siqala phansi manje uzobhalwa uthuke labantu bakhe thengisa ukuthengisa nje imini langalibalela akakufuni lo mfana akufuni xoko ubuso ugijimisa yakhona ushiye nanga umngani wethu wamshiya wahamba walapha unjunje la khona uthi ucashi ungafuni ukubonakala kunjani namhlanje sikhulisa sibe nomkhwezeli